Njalo 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 sengizokuthela umbayi wedala umshuku udubula indaba zangakini khona uzongibona njalo 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 uzongibona njalo uzongibona njalo njalo uzongibona njalo 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 uzongibona thembala moyo njalo uzongibona njalo njalo awu njalo 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 phelo akwamuphethe ingadlanga into ngayazi uphethe inyakanya Ayibo indoni yamanzi lesisiphalaphala noma bemzonda bembeka amabala uma ngangithanda ipoyinde baba usuka samba intombi engalakathi tave nikhuluma njalo njalo oh baba njalo sengizokuthengela umbambayi wela udubula indaba khona uzongibona njalo 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 uzongibona njalo uzongibona njalo njalo uzongibona njalo 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 uzongibona thembala moyo njalo uzongibona njalo 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 Amagubane madoda ngiqabula sheshe ngizokulobola nje awuphithize le ntombi emhlophe ushiki isibhuka bhuka inyama emnandi shikini ngayiqhuba namanje ziyekini Ayibo phethe umbayi bayisuka mana bahle shaya iphelela abafana bade ngeke ukiphi ungangijwayezi namashende funa kikizwe la ikhaya kumamathe Kengo odula 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 thembala odula utano umuntu yabazanga yini odula 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 thembala odula ngane abantu yabazanga yini sengizokuthengela umbambayi wedala eheni udubula indaba zangombenge khona uzongibona njalo 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 uzongibona njalo uzongibona thembala njalo uzongibona njalo 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 uzongibona thembala moyo njalo uzongibona njalo 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 athi njalo Ayibo njalo 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 City Bergville, South Africa, Kaka CFM, KZN. Please help us welcome Big Zulu, North Java, Inkabi Zezwe. Beggars home sweet home. Ababuti. Sanibona Niyaphila kanza kwethu? Webhuti impilo ungayibiza abanye ngabe sekuyatrend. Nkosi Ngabe sekuyatrend. Before siqale kunedaba kufanele silungise la. Ushilo mfowethu uSjava ukuthi hayi engathi kufanele uhlawule. Yilo ehlawulelayo. Uqinisile umkhaya. Iphutha mangabe likhona kuyadingeka ukuthi lilungise ukukhombisa ukuthi kwakungeyona inhloso. Iphutha ngokulungiswa so lokho akushoyo kuyiqiniso. Hayi lokho akushoyo kuyiqiniso. Abantu abazi ukuthi abazi sifuna ukwazi wenzani. Fokudisa inkabi yami. Uyahlawulele lo. For ukuphambuka nje kancane kumfowethu uMT. bese dizise emqaleni amagaraja empty. Umdlalo weinsizwa kodwa washo athi umdlalo weinsizwa. Umdlalo weinsizwa kodwa phela insizwa mangabe ike yashayeka mawala. Kuyafika ukuthi cha ngoba phela bekuwumdlalo. Inqeba lendoda lihle. Ngivumela nawe Sijava inqeba lendoda lihle. Bafethu sibonge ukuthi ke iBergville senize nayihlanganisa beni representa kahle. Finally you guys are together and you're dropping a project. How did this one come about? How it came about, I think we was cutting more than anything. Kudala abantu bayilindile, kudala abantu bayifisa.
nekunento abantu abangaunderstanding ngomusic ukuthi i-idea ne-reality is two different things. Ngaba ne-idea ukuthi if bangahlangana ngaba lento kanje kodwa uthi niyafika e-studio i-reality no ngiyayibona idea kodwa mina ngimela. So nathi sike sazama isikhathi eningi zama ukuthi siqophe kodwa uthothi noma zimnani kodwa zibi ngalendlela esifisa ngayo nesikholo ukuthi kumele kube ngayo. Sase silinda nangempela ke kwagcina ke sesihlangene nayo wona sisebenzisana nayo Inkabi Records 1020 Cartel sihlanganisa amakhanda ukuthi okay yini ngempela ke engaphuma la anangempela kwahlanganiswa ke kwagcina ke sesila njengoba sisihleli la namhlanje but ngasho ukuthi isikhathi ngoba nayo album sayenza in 1 week 1.5 yeah nathi ngilongaqala kwenza umculo angazi ngibona ifana le yonke into nje yayiflowa ngendlela eyisimanga bese kuyisikhathi manje igama leli ukuthi Inkabi Zezwe liqhamuka kanjani nicabangile noma ivele into endale kade nayicabanga kusho ukuthi njengoba wazi sinokubizana ngeNkabi yami ngapha ngakithi igama elithi mfowethu my brother we understand mngani wami sinokungalithathi ngendlela errong nanokuthi ke niyazi kunenkabe eboshelwa emakhaya kuthiwa siboshelwe ezimbili kumele wazi ukuthi kuyalimwa we understand so ungalichaza nje ngendlela ijoko lisuke lisentanyeni impela lishona phansi so ungalithatha nje ulibeke ngendlela eningi so igama leli mawulithatha ulifaka kithi uthi Inkabi Zezwe kusho ukuthi ngempela silimele izwe zoyilima futhi indima ngokubambisana nje siye phambili. Nice, very nice one. But it's akusilo ucabanga ngendlela ecabanga. Yeah. Manje Java mfethu every day uqhwa nje bra kanjani like as in ulo muntu mfethu yazi ke sakubuka sathi yabo ukuthi disguise kamnandi irazo mina kuya uthi ngivuke ngifila kanjani ngiqoba noma beni ngifuna ngathi uzovela ugibelela itaxi nje yeah angiso umuntu onendaba ngempela uthi omunye umuntu uthini ngala uBig Zulu naye uyambona uthi ready for amanqindi at the same time kahle ngathi uyazi cha ngipholile ngise Durban. And speaking of amanqindi, how are you preparing? How ready are you for the main event? Ngomhla ka 23 April. Your boxing match. Yeah, nge 23 April ngiyazambela ukuthi ngiready. Angikusho lokho kubo kokuqala ngiready. Nanoma phela uyazi siphinde siphazamiseke sigijime kodwa nje ukuba ready ngiready angikaze ngishawe futhi ngeqale manje. Mina ngiyafisa ukubona ukuthi uready kangakanani. Ngoba Inkabi yami le lapha eduze kwakho le. Ike yathi uBig Zulu uPitcho Brentwood. Angithi manje enye into ubhuti omkhulu. Wenza amahlaya uma bomthatha serious ngokuthi black belt vele in case kukhona yabona ke lo muntu omkhulumelayo yabona umuntu omkhulumelayo usena black belt manje mhlambe ibhandi jalithekela lona le area hambe le gushi leyo black akake nje ulunge Inkabi khona mawuthi awukhola manje makuphela interviews ngangena ngale uzula kuchitha amathe bafetha asiva la siqhubeke nalezi okay ngoba bethu I got a question coming through ebuzayo ukuthi le album ngoba nihlanganisa won't it disturb the momentum ye album yakho personally that you used to just life is too short for ama momentum manje asebenza ama momentum manje ukusezandleni zakho ukukhiphe ngoba ngeke wazi kusasa likuphatheleni we actually talking about it earlier on ukuthi even nale album esoyikhipha uthi indaba kuba strategic and professional konke akuphuma kushutha ama video kuphume yonke akuphume konke so for me now I don't think it's about law ukuthi momentum ngoba enye into omele uyikhumbule futhi manje kakhulu abantu especially with ama phone kulula ukuthi umuntu alalele into ayifuna ngesikhathi afuna ngaso because now ngathola lo music odlala la the whole day it's not the music olalela uma ufike emotweni yakho you understand ngathola le ngoma odlala lana akusiza ingoma ukuthi uma ufike emotweni uyidlala uhlangene so umuntu umuntu nomuntu udlala into manje so I don't think maybe kudala bengasho ukuthi inkinga because obviously if you say a mover from that album to ukhamba ingaphazamiseka because of the radio and but now kusezandleni zomuntu manje and I believe ukuthi abantu balambele umsebenzi abanandaba actually noma athi sikhipha enye next week bazoyijabulela because abantu into abayifuna abantu nje umsebenzi kuphela so ayeke lento ogodla umsebenzi igcwala ama folders aqhume umsebenzi awuphume dropan man awuphume drop
So noma uthuba fethu you guys own record labels. What inspired the partnership nizen partnership naye Warner Music? Ngicabanga ukuthi into enokusenza thina kakhulu ukuze simele indlela esiyiyona. Ama company anokwala mhlawumbe lento yenzayo ayihambelani nani, we understand. Mhlawumbe awuqhamuke ngalendlela le or awenze ngalendlela le, uthola ukuthi mina nginendlela nomkhaya unendlela ukuthi no man nase sethi sifiso thina sifisa ukuthi ushunu uhambe ngalendlela le, bese uthola ukuthi iyashayana ngenxa yokuthi ngapha bakuleli business lento kanje babona ukuthi mhlawumbe yonke into imuvela kuleli side, then nawe ke sekumele uqhumeke manje uhlale ngapho uyabona. Manje mangabe uphethe uyayiqala into uyiqale futhi uyiqede, mangabe wazi futhi ukuthi ubhekephi kubalula kakhulu ngoba usuke wenza into esenhlizweni yakho engaphakathi, njengoba esho umkhaya ukuthi ingeke iphazamisa ialbum lakhe. It's because isiyenza yonke into siyayenza ngesikhathi, kodwa kube sasilapha kulawo makhampani obowashi bengenzeka bathi hayi ngeke izikhona ukwenzakala lento le, we understand. Kanti mawuthi uyayibheka yonke ulaleli album lakho umkhaya uzolizwa nokhamba, uzoza ukuthi ushunu omnandi iyinto ehamba yaphambili ene message futhi eyodwa esiqondise ebantwini, uyabona. Before nginibuza lo mbuzo ngizombuza wena, hit after hit ngabe yini secret yeni, because no two angikhiphi into ebheke eceleni Anjezisa. Kanikaze kuthiwa hayi le angizwanga kahle Inkabi yami ngathi singayiphinda. Everything is like a bomb, bye bye manje siyadubulela. Uyazi into eyenzalayo wena bhuti, ingoma mawungalalela ialbum mhlambe lakho umkhaya isibuko, I think yonke ingoma ungayenza single ngenxa yokuthi yonke ingoma ephakathi yemntwini, uyabona. Manje bese kuba khona mhlawumbe abanye abafowethu uthola ukuthi mayenza ingoma wenza ingoma ethi ngilwela isingili, enza ingoma ngoba ethi mhlawumbe abheka izinto ezitrendayo, njengoba wawutrenda ngekephe nje nawe uphuma kuma swimming pool, umuntu bese afuna ukuthatha leyo nto leyo. Ungalwa noZulu usahamba ama swimming pool. Uyaselaphi into usaswima sifuna usubhukuthe thina. Nawu kumbuzo wami ke nisitshele kabazi ke album leso enikhiphile, mhlawumbe ngabe khona ezinye inkabe enibophele khona lapho noma nje nina no2. Kule album ayikaphumi album, kusaphuma isingili manje. Album izophuma May. Igama le album ukhamba. Insizwe ngathi ibophele uStallion uxolo wasemnambithi phansi kwafela ubali, uyena oproducer lengoma le. Uyiproducer usebenza kakhulu na Inkabi Nation, is part of Inkabi Records, umfana nje nekhono nekusasa futhi iqhazile, wenza usebenza kuyimisela, uyahlonipha, ukhuthele and ugood futhi naku futhi umculo. I felt like it was fair ukuthi simfake kwi-project noma kuthiwa i-project eyami nayo uZulu simfaka ngoba nayo involved somewhere, and ngikholwa ukuthi naye futhi uyadeserve ukuthi abe khona kule album ngendlela sesebenze ngayo. So yena umuntu ngathi imphethe, and then mawuthi alalela ke laphana kuzingoma uyamthola ulwa lapha phansi egudla phansi laphana kuzinye ingoma, uthi usabhelo kumthole futhi noma siya usiye umfantu naye egudla phansi lapha. So nje ngasho kanjalo, kodwa ngathi official feature uyena uxolo Stallion kuyingoma ethi ngangingenamali. KZN South Africa, Kakasi FM, we're hanging with Inkabi Zezwe, that's Big Zulu, naye usJava. If you want to ask them anything, call us phone njengamanje 0861596596. We're about to check out one of the songs yakhe usJava titled Ithuna. Elazam kusimpela nyophelela phethe big ngimba phansi ngikubhela ithuna la sithi sami Chazi ngeke ngahlala phansi buze nje ngempilo yami uthi ngalendlela zami Nkosi impela nyophelela phethe big ngimba phansi ngikubhela ithuna la sithi sami Melenkat Dala ngayifala ikhalenda ngilanda 38 sadlala iRussian roulette ngibukhala esifazane ngiracer sharper than Gillette but ngubasket, but what's next ikasket khathela ukulala kulo vuke kulo ngiye kulo xabane nalo duduzwe lo khohliswe lo
sibongo ngisikhiphe kulo zothatha ukugula kwalo ngikufake kulo sekufa lo ngenxa yalo sefela izono zalo idlala maso yoboleswi kadilo sazobukhala ngento ehamba eswi kanti wena sibala udeli Tumkhazi yofela enkomeni Azingehlala phansi uze njengempilo yami uthi ngalendlela zami kosimpelo ngiyophela la ngimba pha ngikuphela thunga lami yimi Jazi ngehlala phansi uze njengempilo yami uthi ngalendlela zami kosimpelo ngiyophela la phethe piki ngimba phansi ngikuphela thunga lami Sitsa sami mimi Anje melentat melenkat melenkan melenkan melengan melengan melenshat melentat melenkan melenkan melenshat And that's Java with Ituna taking off his book with the album. How's the album doing, brother man? Ngisaba nokusho. It's doing amazing like more than I even expected. So nje ngiyabonga kakhulu wonke umuntu onayo wonke umuntu wayihlonipha wayilalela. Ngiyabonga nje kakhulu even ama numbers akhona yawenza nathi asithusa impela ngifuna uqamba manga so nje yenze kahle kakhulu more than any album engakhipha I think. Yeah. Shout out to that. So, yeah, shout out to Babshwi khona kule ngoma le. Sure. So yeah, legendary. Legend. Yeah. Line 6 is no Khulekani. Sikubingelele Khulekani, welcome to Gagasi. Hello. Yebo sanibona ngisaphuphi. Siyaphila wena kunjani? Ngikhona ukhulekani lo akaZulu eZuma mfethu ayi ngithi lezo nsizwa zombili mfethu amathonga asekhulumile. Akekho yobelana nalezo nsizwa njoba seyihlangene mfethu ngithi ayiphame nje phezulu uzubamba umhlaba ngezandla. Yeah, siyabonga siyabonga. Bambi kuyakiba bafethu siyabonga ukuthi nisimele bafethu. Siyabonga kakhulu. Shout out to that. And go line 5 we've got Utobe. Tobe sikubingelela, welcome to Gagasi. Hello. Kutwami Sonic no Fly kunjani? Isaphila wena kunjani? Ngiyaphila ngicela ukubingelela uBhuti uSjava noma lo Big Zulu. Kunjani? Ngiyaphila. Ngicela ukunibuza ama questions ayi2 nje azosiza kakhulu kubantu abasha. Ngibone iproject ethile emethinta abantu abezinto ezithile emhlabeni noma nje kubantu bese thola ukuthi campaign kwesikhathi sa enjoy into semnandi thola ukuthi sebehlukene abasacula indawoni thola ukuthi into isishiye nesifundo isithile safisa ukubona beqhubeka futhi bona sebenokuhlukana phakathi bese kokugcina ukuthi aninayo ni plan ngiyayibuzela nje ezoThobe ukuthi indlela enikhuluma ngayo manginilalela ngathi ni abantu baba motivateayo on the other side nihambele nje indawo motivate abantu abasha abangama role model kunina ngiyabonga kakhulu ngiyanithanda kakhulu happy Friday to you guys. Shout out to you man. La engakusho kambe uthini umbuzo oqala Ithini plan? Is there another plan besides music? Xabana nani ngendlela esifisa ngayo nathi ukuthi sikwazi ukusebenza siqhubekele phambili sibambisane nomkhaya kodwa ke abantu kumele ba understand mawuzwa kuthiwa abantu bebehlangene abasakhongisebenza ndawonye abantu ngikholwa kumele bakuhloniphe lo ngoba whatever baxabanisile it's a real thing kubo ungabuki ukuthi ngoba mina ngibathanda behlangene bese uthi hey baphetha laba bahlukanelana bathi hey kumele ngempela ujule ngoba nayo kunabantu ongazwani nabo you understand and sometimes kuba ibusiness more than anything ukuthi isikhathi mhlawumbe la xesha khona kodwa ngendlela mina engifisa ngayo ngikholwa ukuthi sibambisane njalo nenkabi yami nje siqhubeke sisebenze senze namanye ama project ingagcili futhi la emculweni senza ama movies bese cinema nje uthi Inkabi Zezwe wazi nje ubukela imovie yethu lo msebenzi esiwenzayo ukhule kungagcini la engomeni but siqhubeke business konke nje yeah before sivale nje bafethu ngihleze ngicabangela ukuthi lo music queen mhlawumbe ngabe unawini genre ngoba ngiyathola ukuthi uyiRLB uMaskandi futhi unombhaqanga phakathi ngokweni ningawubiza ngani lo mculo because ngiyabezwa abantu abadala ompharanyana ngathi nabo bakhona nama Soul Brothers nawe ngathi akhona lo Babs Emlangeni kumuntu ongawazi lo music sizothi yini legend ngiyawuthanda umbuzo ushuni besikhuluma nje nomkhaya ngoba njengoba usho namfowethu kunokufika la isikhathi abantu bebuza ukuthi hey
imnandi impela lento siyayizwa kodwa manje siyifaka kuphi uyabona kodwa ke siyayisho ke impela ushuni sizalwela igama nje maduze ukuthi ligcine lingenile nalo njengamapiyano ukuthi cha sekune genre yoshuni ke manje uyabona sure yeah ngoba lento lethina iyinto efana nesiko kithi iyinto esiyiphilayo iyinto ngempela umuntu owenzayo ushuni ukhona ukumbona indlela agqoka ngayo ukhona ukumbona nje ngendlela enza ngayo ukuthi cha lo uphila kushuni so sekuyiso nje isikhathi sokuthi sekumele kufike isikhathi sokuthi siyifake ke manje leli igama lihlale straight ukuthi cha lo wenza ushuni kuthi nakoma award lapha kube namalona oshuni hayi man okunye so ungena emlonyeni lapho lo mbuzo umfana lo belokhunjile eqaleni nendaba okumotivate nokuvakasha kunento abantu okumele bayazi ukuthi thina into esinayo influence asinawo amandla nemali ukuthi singahambela yonke indawo thina kulula ukuthi size endaweni bazosihlangabeza lawo bantu laba if mhlambe nesikole nasibiza sibukheleni sitholeleni transport ukuthi okay sifike sithole nendawo yokulala sofika thina so motivate hayi ukuthi ukumotivate kwethu sekumele yonke into yenziwe yithi asizona igwili thina because nathi siyasebenza and enye into futhi engizoyicela kakhulu umuntu nomuntu okuprofession ethize akahambe ayomotivate ingane whether you are a lawyer you are a doctor akungabi njalo abaculi kancane kancane umculi nenzani what do you do for give back ngathi manje umculi you are the richest kunabantu abodokotela abamaloya we have more money but we never see them at schools motivating njalo kumele kube umculo or kumele kube umsebenzi womculi ukuthi avakashele indawo bafowethu noma athi wenza icamera munesikhathi hamba ufundisa ingane zakhe ngecamera whatever that you do leyo profession yakho hambela ikole musana ukubeka thina ijoy ngathi yithina kuphela abantu motivating ngakho uyabona nje ende kuningi esikwenzayo hayi ukuthi akukho maningi ama artist amancane sinawo esiwasizayo nje ngaphandle kwani esiwasizayo baningi futhi nabantu esibasizayo ngaphandle kwani yiko phela ukuthi asikhona ukufika mhlawumbe yonke indawo kodwa nje kuningi esikwenzayo okushintsha idingo zabantu Okay gentlemen nisivakashele KZN what's the plan ngabe khona lesson thola khona nanokuthi sixhumana nani kanjani bese kuzele ngempela iwona ama interview ngoba namhlanje kunama show uzulumela Witbank kumele ngePitoli so kuyasiphoqa ukuthi sibuyele emuva namhlanje besingathandi impela ukuhlala nathi mhlawumbe sivashele nezinye indawo sijabulisa abantu kodwa ngenxa komsebenzi ke into ebesizele ngempela iwona ama interview sibonge futhi nanokuthi nisinikeze lethuba nisamukele sifike sebenzisaneni sihloniphane konke nje kuhambe kahle kuyajabulisa kungekho phoqa omunye siyabonga kakhulu all the best gentlemen handles social media Inkabi Zezwe yonke indawo yonke indawo yasithola yonke indawo sithola ngeNkabi Zezwe siphuma ngengoma siphuma ke ngoma yakho asiphumeni ngeNkabi Zezwe siphumeni ngeNkabi Zezwe asiphinde ke futhi asiphinde on the top phela before singene engomeni amathikiti asephumile ngoba ithe iphuma nje umbamba sasikhipha nama date etour kuzo zonke indawo esohambela so besikhona eSana Arena siyatholakala laphana impela kuzobe konakele kakhulu nge24 zika June bese kuthi ngo29 zika July sise Cape Town dala ngikhale Cape Town 29 July Grand Arena Grand West sikhona lapho siphinde sithi Carnival City nge26 August siyatholakala lapha eGoli bese sizovala lana ke ngo3 zika September sovala eKings Park ke la eThekwini amathikiti aphumile thengana amathikiti ayikho umuntu osomzama sekusho ukuthi siphabalalela abambalo ngomfethu siphatha ukahle mfethu amathikiti awu2 sijava siphisane nje la emoyeni awu ngeke thina sothenga wethu ufuna udwanjiswa yithina eKings Park usubalekile futhi nganozu aqhamukeze phethi hawo besophethi yawo uthi nganozu Gentlemen, shout out to you, all the best. Keep doing what you're doing. You guys are inspiring a lot of things. ayiqale phansi ngaba ingenanga kahle ayiqale bese uyipha amandla kancane ayipha amandla yabo umuntu wendaba uselapha usethi uphi umfoka bani Sengizokuthengela umbhayimbayi Ulindaba Okay
Any last words, brother man? Hi, Petu. Shout out to everybody. Shout out to Java. Shout out to you, everybody. Petu. Udula indaba zangakini khona uzongibona njalo 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 sengizokuthengela umbhambayo wela udula indaba zangakini khona uzongibona njalo 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 uzongibona njalo uzongibona njalo njalo uzongibona njalo 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 uzongibona themba lami wema njalo uzongibona njalo 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 awu njalo 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 phethelo wakwa muphethe ngadlanga into ongayazi uphethe inyakanya indona yamanzi lesisiphalaphala noma bemzonda bembe kamabala uma ngangithanda ipoye indaba kabani usuka sami ntombi enkalaka ave ngikhuluma njalo